Juk ka bajan baro ki perkhat tang na ka benta ka jing mentoi simet Henry dangdon pat ki shnong ki badang perkhat na ka benta ki para shnong ki badana ka khia ka shon ne ki badang khamduna ha ka yo ka kon kani kar kom perkhat ba khamper ka pau perthei ha ka sngi ba ka MDC jong ka nongsken ka congress khat puri kala IT ka trok ki nyut ha ka dorba shnong maulen nong ka shnong ka blapau nam ha ka jingkho omtang ha ka ri India Henry wat ha ka deuba Asia ru Harangkat ke jengadon lang ke MDC urang ba shnong ba thomlin khong thorem ula pentip baman la kasnem ki penlut da kilak tengka banwai kali nak benta bandit penhap ya kinyut shisen shibnai shadu marten Henry ula ong pat bada ke jeng jong ke MDC ya ke tigatrong menta kilala ban pelang bat tengkai no ya ke pisah ke batam nak bai the umpunyang ya ke kali khnang ban penchina yeng no ya ki bakham du na ka yo ka kot ha ke te shinong ha ke ni ke jeng lang lai don lang ru uba iborten song secretary ke NPP is ka sales nang ta o president jong ke NPP pen usla lalor ki reurang ba jong ke shinong bat ki pai ba nong shong shinong Kada ka kai hintian Bisa jong kenal sa history terang haka jobe record jong ka bosnong ni bosa ka jong kenal junong tenang ne syakmat kermen tiba beni nakalian ikong kom MDC be ini jong kerpan ni raya MQY pat skim tiba nanga ay mo perko susu nakada ka than nakada ka sinong hibi kelong ka kerpan ni bong malet bukong ito emi ikong na khamat te terang siap sayo hi sekejap keren ni telon ka tang kawai kerpa susu una hilang barok dinong song bakum haka jorong berong sij lagi balatam haka jong bakar na haka jong khore na kapor merok iba dong ya beret rade tham surut sinong tenyoa amora lagi kedara jong perkemang simkia na sakmak habang watang siu tenyo julai siu bakang pelanggot lain lain kan katai ke baju khusla siu ya kemudian kana manu benar menyak bong da bred bek kisetin sematen kum bajulai telawai kita biyoso di bakam he lalai kita ke bayi kali kebaran do ba kado di sisi bre hapo sisna bi lak tam ya bred kita pesa tekermen sekarang ngabalang ba joyo ina kana kali lalai bong sura to pisa ke ba ai ke ba pelut di bersih kita bala ay ki bong tawin badok kawai ka sisnan nagparing dinong song hapo jo kana kasino kekatawon ngapun hulang ngapi baro nakanyang ginapun ya nakapisakan ka boya be jo kanyam ki palang yang nakata pisah ka basi baran ay nasak sa kabay kali baran ba hakini kisni ki baladak kini pernah kisnan baladak ke sisnan pentikna ngapi dinong song baka tagajur jong ka extremity jo kasino gudai ka bano silang hari bong yebe suwa kana ki ba tam bong yo na kaying baduk rongkat kiskim sukar bong trailang mo pun yo na ki kaying ka bajalan kaying ka bapen suk ko pen keban na ki wat hapon ko jongdo katalong kana kalyang banga kumboro kasilong ang ngata ka jong pen bana pa ba bong ya hosi ki pag bong yo kiya ki ba kasilong yuret kana bi wat hakapang ka sitam pero kasilong ya bentalang ka hati por baro hati jong kung gino sa silong baro ya bentalang ni de kung kata sisu lama ke jong ko bona kos yu lagi lag jong yarat na kumta ba kinok sa silong telang ka long tiba simkia tiba lagi jong ka silong ka thaw tiba bolong lang nagi kendon ti an jong ka silong ka thaw baro na ka benta ka jong yo long ni ba kinok sa silong te kerpa na ti baro tibi ho ha kana ka por ba kana ka jong ya kren kana ka por nawe sa kama siem kana ka sinjam season pat ka banongkong ka na ka mensim bong ya trelang ti haka khu ka suba naga benta ka silong hibaro ko kana di ka kamera mo bikinok sa silong ulong kita ginong silong tibarong ka jong bentoy jong ka silong dulay ka jong dinong ngade diyeng di badok yeng di barospa kisama tiba tilang di bala ya huke baraw yam simkia bong ya simkia naga benta bong mak berat patar na di plastik rabet sa jong yeng gisan bebet ngani di dustbin di bala be ka silong tibarong ka jong sup na ginong rekam silong balong ka jong ko ka bakrawe na ka benta ka silong di bala boy man sani kaso perkhat tangan pit no cek ke persei start tangan pit no kayo sepang kamor no ngapit kata kamor no ka cengay kanday ko kilometer na silong andi na dang kana dang tip ya kata kamor no nga perkhat pa yung dhar uklim ko na do cengay utip ya kamor no balay kada walang pag-usal ya kade la kirang ba pag kinoyalang tapi
ya bala pulut ya kapor segi basnya mendai maki betam suruh mak kapor dia maki ke betam maki ke betam ikan yut maki ke ben hakai berkata ke jenglong jaila ke yuki hadong ta handai 4 kilometer giwan sini banyak pek ya ke maulana karena ke maulana kalau ya ke nam ke bamangi ku wa sini sorong sya ke senong ke bakoitam apa isya senong ke bakoitam apa isya ngapai mana ke dan atli ke senong ke west special sutna ke mo melihat sini maulana stay mo atli ki ma kita ke labi ya kan Naga YouTube kita kesenong kalau kesenong ke balakon, ke balami, naga YouTube kita ngasno ba, kene ke maulong kalau kan usaha nak benda itu ni usaha, ni hasilong lewat persia, nelayo sempit, andai banyalam yo pada kamde ke pasok, mendon syok kesingkang, selong ke benkam ta ngeni kerpat, ya kongres, baik bado makin banyak fresh ta mendai syok tangi ke maulong. Lagi kini kita hang kita ni berkat, kenapa kan ya kecembetai bagi paybat suku, kecingkoi, kawan ya kecingkoi cingkia, nangta kawan ya kespak, tak. Kira ibu bila kekana, kira lokam kepada baik yang itu, pada jingkau nangta restoran hal, dan kibong lah kiburan apa, kumbang kajimlah kian, sedangkan harus memarajar, ya betul, kita harus memarajar apa lah, bagi betul, ya betul, nama kajimlah kian. Pak, karena betul yang kebusa kri, nak mendapat pikat yang kekian kesubah atau soputal, tak kecil itu sebab membawa mungkin dong kasih pak, apa cek lagi deh kasih pak apa, apa marah ini tersebut, lu kepisah bertelah berteris dong kita apa jawab? The district council, kabayan nakatay grant Arco naka 15th Finance Commission. Niya yung kanina katro kanilin ba? Kani ka solid waste management. But pila ban motor kumlo bang yaitra. Hindi ka district council hakini kiski government ka hapo kajingiran kajong CM ibalim watitas khan bada kajo kapor CM badan bulan jongi iba penyak sing CM bani ki yang berapa ni tren hakata kadur katkum kajuk ke pemerintah. Andai kebangi ni Shillong Shong Kalangti, handai upaya ujian yangi yanga. Banlet District Council banchna yakian. But talagang kaan ka ba ulat kacala kajongi ulat apa kajing mencur. Habede berkini ka solid waste management berkata kaan ikong kata Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management 2020. Kedua ini ka act kabang ilas nang magpatrekam limba ka 15 finance kaba kilaay ki guidelines kaba kundo kabang kami ginto habede berkakut kasuba ngahap panay jigero ikasnong maulenong kalong kaway kasnong kabalapaw ha hakari barokawe bagkapartay barokawe kini kasnong kabakutan hapo Asia but dilimba jong jinglong jingman jong kasnong maulenong nangiskem boglay ro upli kala kalinti pangagon ka nisi ka jong piro ngampoy berkhatsisa banganyo banay ka truck sini sa maulenong kalong sisa kiki kabakirki namar ba nakaliang ng jongaro nga lakluma hitlim basaya na kanya yung tagatro kalapoy kapunat siya nga namar kasnong kakonsensi ng sken kalalong kabayar namar lagang nga siya kluma lesi yung nga truck ro lagang la ang pindangkam hakarukong kabatero kasulong lenoy tindoy nga suro ba kajipanya kabasta kajong ba kaya kabatandong nga bangat supon may direct iba ay boten song kabawan nagijimot siya pagkadyo nga nga ba ay board yarab lang niya nga ba nganyo ang ay ka truck at so hasi pimpit lang siya noon ay ka truck kaya iba ay board ila phone kung babilayos no man iba Steven kung na sipon ba Steven nibi namar ba kajingi nga ay ka jongpi
kamlang lenoi kalau kapasay so deling ba ba Steven ba kasno malam lang sa sayo kami katra ba na kulay ro na rin ba kasno ya system ba kasno ba ki member jong ka committee ki ba na kluwa siya ba pedyang then dan kanu kajing wet kajing artatian ba Islam ang hapren sisgi kilala at tumbiang ki kot isla barakat badai hangi bagani katrak kasayan kumne hakani kasnong kajampi tinga sikinti markantin masukwa anong hangi bagani ka program na kadasa council bidai bagani solid waste management program para sikita kabakumno bagin mara ifakut kasuba bakumno ba ginwatra ya kata kamarian kabakut kabasuba sa sisinpa kung bangiya kidikisi so si ba nimpet ya kajala ko jongi kantam shabu ipai bagi pada sisha kimdan kata ka civic sense haki kani kana khubor ki pada kinong shong jo kajala ko jongi dang menin nganawan jurit ya kayudo kala ka basagda kado kata nama ka jinja kaya ka jinja bo kanutam Marangiyam ha kajabo kajaban kamet kajomile kabalang kata kaba niring mensim kata kaba ni habanyat magkasi hindi marang niring mensim na kajabo kajaban yun yo ya kamet kabakot kabakya balarang yun din kamet kabakot kabakya kajal penriyo kajomi rukatlo dalawa kajal penriyo kaklan hiling ba jong mga mapibrokot Tinggal kan, baraling ba, kanil kaat, kapag district council, shen, nila ang pentay kam, buwan ki projects ki jomi. To kumbaga lagi kerenteng balong ka. Hakabede pat ka plastik. Kabumi na gituris. Kabakambuna elong gituris. Tiga bana ying nasem. Nakaling jong ka government kala ay yung penbenay ngi ba pinam mbit suban tang patari ki plastik. Tingi ngi sanjur hang dogor kom bangilaban bet tege ban perlang no iki plastik ban libre sa kabadai de umdan tisu like na kambarten dan markatalin ba jong ka municipal ile susu jimot ba ki tegi island ba kisya yung ba sisin sebenarnya wan brand no iki plastik kumi na kasinong kabay kali karkasan hajar nang nehang tay sisin sebenarnya karkasan hajar ni habret te plus system de kala poy de gilak tam tang yo ya kan truk la jong ni penmi nasional tang kabay punyang driver gumur gi trimo so ba badang ne nasional ada kata, tekapatam nang ta, bupulu karkasan hajar si benai. Tersubuh lah kalau kumno masih teng, masih teng. Ini tang kumpunyang, tikumur kebatam nang ta, kau tu pelur bari mumun ibu no kapan terpang nak kebentaban, perlang kita pisah, milah lah pada macam ni madu.